Da li osjećate da naprosto niste srećni? Da li primećujete kako se udaljavate od prijatelja? Da li ponekad sedite u sobi u mraku, ne shvatajući koliko je sati prošlo? Depresija može pogoditi bilo koga, a pogotovo tinejdžere. Oko 20% tinejdžera iskusilo je depresiju u toku odrastanja. To je zabrinjavajuća statistika. Kada je pevačica Willow Smith, ćerka Willa Smitha, izjavila da je dugo patila od depresije, komentari ispod raznih novinskih članaka bili su pre svega ofanzivni. Oko čega ti imaš da budeš depresivna, pitali su. Mnogi ne shvataju da mentalna oboljenja ne diskriminišu ljude prema godinama ili okolnostima. Često je depresiju teže uočiti kod mladih nego kod odraslih ljudi, jer mi kao tinejdžeri prolazimo kroz veliki broj promjena u životu. Ali što duže se osjećate ovako, verovatnije je da će to postati trajni problem. Zato vam predstavljamo 5 načina da prepoznate depresiju. 1. Uporno loše raspoloženje i tuga. Da li se često osjećate veoma tužno ili iznureno i duže vreme? Ako se osjećate ovako, stvari koje su vas ranije usrećivale neće vam doneti istu razonodu i radost. Možete se osjetiti loše ili da plačete bez ikakvog razloga. To je dobar trenutak da se obratite za pomoć. 2. Iritiraju vas drugi ljudi. Često se iritacije i netolerantnost previđaju kao simptom depresije. Da li često menjate raspoloženje ili vas je lako iziritirati? To je vrlo verovatno simptom depresije. Često imate kratak fitilj ili pobesnice bez ikakvog očitog razloga. Ako znate za ovakve promjene u raspoloženju, najbolje je da se obratite nekome, roditeljima, školskom psihologu, doktoru ili prijateljima. Čak i da mislite da je to samo zato što vam se dešava puno stvari trenutno i da nije u pitanju depresije, svakako je bolje sagledati širu sliku. 3. Osjećanje beznadežnosti. Ako patite od depresije, možete osjetiti kao da ne upravljate svojim životom. Možete se osjetiti potpuno bespomoćno i zbunjeno. Iako su takva osjećanja normalna, obratite pažnju ako dok se razvijate i odrastate, ovi simptomi traju nekoliko nedelja. Osjećanje tuge, brige, krivice, straha, bespomoćnosti, beznadežnosti ili samoće sva mogu biti indikator da nešto ozbiljnije nije u redu. 4. Samoinicijativna socijalna izolacija. Da li želite da vas naprosto ostave na miru? Kada se ne osjećate svoji i loše ste raspoloženi, to može uzrokovati socijalnu izolaciju. Može vam biti teško da budete sa ljudima, jer biste se osjećali kao da morate da se pretvarate da je sve u redu. Ovakve emocionalne stege mogu vas navesti da se u potpunosti odreknete socijalizacije. Ako osjetite da počinjete da se udaljavate od ljudi, porazgovarajte sa nekim, čak i ako samo imate poteškoće u odnosu sa prijateljima. To ne mora uvek biti znak depresije, ali pravovremena reakcija može sprečiti kasnije komplikacije. 5. Stvari koje ste nekada voleli sada vam ne stvaraju užitak. Jeste li izgubili interesovanje u vannastavne aktivnosti, muzičku školu ili sport koji trenirate? Da li osjećate da ne želite da idete i razmišljate da odustanete? Nemate želju da gledate ni omiljene serije kao nekada. Ako vam stvari koje ste nekada voleli više ne pričinjavaju radost, to može biti znak depresije. Da li ste imali problema sa depresijom? Šta ste učinili da biste pomogli sebi? Podijelite svoje iskustvo u komentarima i hvala na gledanju.